Ibengafala ko makaya kalibzuki kukana kamudiba nguchahange my your girl Strawberry. Welcome to Iziki. Please help me welcome our special guest today. Sawona mtatse kanjani? Ngiyaphila njani? Hayi nami ngiyaphila sana sami ngicela uzazise tshela abantu bethu ukuthi wena ubani ubuyaphi. Baloko bakwazi ngoba vele bayakwazi. Sanibonani emakhaya. Mina nguThando uTemkeli. Ngiyagibele ngidume vele ngokujayiva yabona nakhona ngicebe isipansula lento vele igimi. Hola. Ngibonge kuma fans wami ngiyawathanda ama fans. Like ngibonge kakhulu. Hola, hayi nathi siyabonga mtatse ekhaya ukuthi ufike la ekhaya. We welcome you namhlanje. Okay, manje ke umathandosi uThando akakhula eyiwani akazali akabuye next door na. So mawungabeka nje abantu bethu nje stars. Baxoxele ukuthi umathandosi ubuyaphi? Khula nobani, udlala nobani, ufika kanjani la khona? Eyakho le platform mntwana. Awubagaya. Okay, mina yena nguThando ukhulela abangani bakhe vela sasemncane aboKhensani aboSimpiwe aboLirato aboHumuzo like ngijayiva nespansula vele ngibuke bayithomboy like ngazibona ukuthi impilo yami njengabe ichubeka ngalento le khule ngijayiva Sarafina ngishaya imarimba Hola mntwana. like modela Yes. like lento le igimi nje sengibonga ukuthi la ngikhona kusuke ngizobonga kumanager yami ngibonge kuJandasi nakuma fans kaJandasi nakubhuti bami. That's all. South Africa. South Africa nayo vele clean ngibonge kubo vele bonke. Kahle kahle sawazi umhlaba wonke. Kahle kahle nje umhlaba wonke wena. Hayi. Busy Swazini. Ubusy Namibia. Ubusy America. Tanzania. Ubusy New York. Yeah. Hola. Woy. Ubusy Botswana. Yey. Ikhohla kanjani iSuthu? Yo mntakama Mamela. Suthu. Manje ke umntana uzalwa ubani ke uzalwe laphi? Gazi lakho. Mina ngizalelwa eGutsong Esprit bengihlala khabo like umama mbele mekahlala nobaba ekibo like ngizalela khona Esprit ngabuya ngazohlala ngikhuliswa ugogo ke mina khuliswa ugogo and then ke Yeah. Hayi thubeka usixoxele ndeni kwenzakalani? ya ngakhulisa ugogo ukushona kwakagogo elasengikhulile ke sengingaka ushone ngina 16 years njengoba seningibona ngingaka ngikhulela extension 1 la ngavili Tsakane 1550 la ngavili. Hola. Yes khulela nje Abantwana khona bakini. okay C3 kumamami uSipho mina ngifirst born la Sipho Khensani ngimaka ngalama ofile usibonile. Yeah. Any shout out mhlambe kumamakho, shout out to babakho, shout out to khona nje uthanda ukumbonga nje empilweni yakho. Singakafaki nje manager wakho, singakafaki uJandasi. Sakala labe bakukhulisile phela benza before ukuthola kunalo ohambe enyaweni zakhe. Yabona? Yes, Wafika ma'am. wasebenza wabangaka. Wayowele ezandleni zabo. Before wele ezandleni zabo ubani lo ngathanda ukumbonga. Ngibonga umamkhulu uMagrete na usaphila nakhona kakhulu ngibona ngila ugogo wami ungiphendulele lalele khona nobaba ngabona ukuthi yazi ingane yami Oh baba kasaphila. Okay. mekayisoja ke ubaba wami ke likhulu like ngifuze yena ngibona ngidumekayo makayi president naye. Hola. Ngitane president vele lo lento shothi ngithathe ngiyathokoza enzaka babami. Yes. Asibonge. Hola, hayi no siyabonga ke mntana sekhaya. Hayi sesiyakubona sesikuthola kuma TikTok, sesikuthola nje social media nje unqolile nje uyayinqolisa. Makuthi umuntu uyavula nangu Mathandosi. Bantwana besikolo nangu Mathandosi. Mamela la. Yazini Asitshele asibonge. ukuthi ufika kanjani ke. So uzithola uyabhukwa wena. So uzithola manje lento sokuyicareer phela kusasa ihobby nje kuphela. Sekuyicareer la ku. Ngizobonga kumanager yami nakuJandasi kakhulu ngoba bebangikhuthalela kakhulu kulento le umbona sengilawo isizwa. Yes. Uyayithola lento. Ngiyayithola Bonga kuwo kakhulu. So bakuthola kanjani? Okay, mina vele ngithanda ukuya esijandeni. Bangithola kanjalo mangisidakele vele uyabona ngilezi eziziphaphelayo esithanda ukukhuluma ziyachaza. Yes. Bangithole kanjalo. Hola. Kuya kwenzeka ukuthi mangicala ukuba nemeeting nemanager yakho Yes. ukuze ukuthi namhlanje sibe nalelanga leli. Akwaqola ukuthi awuthandazi.
hey ngakuzwa uthandaza kanti manje lokuthandaza kade ukuthathana lento ikimi ngoba ngithanda nesonto. yeah Yes, like nami nje umunye nje umntana wabaphansi. okay Ngiyani lento le. Ya, umntana edlozi. ungathanda nje manje sivala amehlo sithandazele South Africa Kakhulu ma. asithandazele ngebafowethu asibusise ndala sekhaya ngithandaza Nkulunkulu baba Somanda. Sabongisa inkosi yethu imihla ngemihla. Cela ube nathi usivikele la samba khona. Siyabonga kuwo lokusinika kona obanye abakutholi bayidinga lempilo lesikuyo kunathi kumanje. Sicela kuwe baba ube nathi mihla yonke kuze kube phakade. Amen. amen that was beautiful siyabonga mntana sekhaya and then enye into futhi engiyibonile ngawe kuma fans wakho kunama fans anokcomplaina athi awubanikeza isikhathi enough mhlawumbe bafuna ukushuta nawe mhlawumbe safuna ukuxoxa nawe mhlambe kusuka kwenzakalani maybe mawungabaxoxela ba understand emakhaya ukuthi hayi man hayi ukuthi angifuni mhlambe ngiyafuna but isizathu kusuka kuyilesi so mhlambe mawungazitshelela ama fans wakho azi ukuthi bathanda useli kubathanda ngoba uyazi ukuthi ngiyabathanda bazi ukuthi njengoba ngibathanda ngithanda kangaka ngisuka ngishaywa isikhathi ngisuka ngishaywa yini abantwana ezinjalo so mawungabafaka nje stars nje yeah Guys, ukuthi ngiyanichomela. Sengikubhizi la kimi ngibhizi. Ende akakhulu kumelanga ngihambe nangenyawo estradini. Iko vele nizobona ngathi ngiyanichomela. Kanti ayangichomi ngisuke ngibambezelekile ngijahele kuyosipana. Niyangithola. Mara kodwa mina nginiphethe ningafi. Sazohlala sonke zami. Damn girl. So awungitshele ke mntana lo damn girl unama lyrics yena ushayele le verse yakho le yaka damn girl ngoba kunala uthi singene emanzini sifima ngani ayishaye simame ole ngicela noJandasi wena yeah maqeda bo azigizi nangu uyasima usima ngomlomo nangu uyaminza uminza ngomzimba aw damn girl wona nazona nemakhaya kumnandi namhlanje sibethu damn girl bathi yasika usima ngomlomo mamelani angazi ngithini I'm overwhelmed mntwana lama lyrics shilo wathi this is natural to you uyayibhalela lama lyrics ubhalelwa uJandasi lo damn girl umthathephi uwo wasiwenza lo damn girl udamn girl wamgaywa umanager wamgaywa uJandasi awusibeke ukuthi ngoba uqedwe phela natural. Okay, udamn girl mina ngamthatha kuJandasi. Okay. Uyangithola? Yes. Yeah, ngathatha kuJandasi udamn girl. Mina lento la ngibhala iyazivikela. Okay. Premature ngithethe ngibambi. Akudingi ukuthi yabo ngibhale. Yazivikela. Okay. Yes, like ivele isilento le igimi. Yes ma'am. So icareer yakho ufuna uyisaphi formula? Uyayithatha njengoba so uyithatha phela ngoba sayabona uyithatha serious. Sakubona ukuthi uya attenda angikhumbuli kuba nalaba khale khona bathi awufikanga awenze ino show because manje sesiba nabantu phela ama celebrity abantu babhadala ama tickets bangafiki but so far wena ngakayiboni leyo comment or leyo complaint so meaning so far you are still doing well kusho kona ukuthi uzimisele uyimikisa phi ke lento yakho asiyakudela lento ngiyayibona lento le manager yami hayi impethu ngohlelo siyahamba sifuna ukuzithola sese America ke manje sengibona honesty nabo Jaden Smith seyenqa yola boy. Okay, and then you've met quite a number of celebrities ebaza kuwe bazokuvakashela ebaza kuwe bazokubona unabantu manje seba offer impahla bathi sicela ukumthengela nabantu bathi sicela ushaya ama makeup ungathini kulabantu bonke laba sebafikile kuwe baziphi isikhathi njengabo youngster came especially for you. We've got uTebogo Mashego that naye simbone unaye who special for you Lady Do. Let's talk to them. Awusiqoqele ngabo. Okay, youngster ufikile uyoungstana uLady Duna Bontle Smith Tebogo Mashego limkhezwe 2 shots. Ngibonga kakhulu kuloko sinoma ubani abanye bayafisa mabangibona izindlela zabo ziba kuhlungu kodwa akulungi abacole nabathanda yizo sibonge kuni maselebu mafans always love you guys like my name Jovicho. Hola, thank you very much bafowethu and your biggest thing ofuna ukuyenza so uyasebenza manje sonke sinamaphupho
iphupho lakho lithini ngifuna ukuba nomuzi wami ngifuna you understand ngifuna ukuzibona kupho ngisafuna ukwakhela umama maybe umuzi kucala elakho iphupho lithini iphupho lami nalithi ngifuna ukwakhela umama wami kucala and then khane sengabona ukuthi kule mali le engilitholayo maybe ngiyabhanka ngithengela indlu imoto ngicokisa abantwana basekhaya kahle noma ngipeshela nalapho kuma family wami nakuma mkhulu wami ufuna ukwenza into enhle kakhulu ngimwakhela ama room sibonye asibonye mntwana any word of the day last word from wena sikhulume nabantu bakho and uyibongele nje guys ngitshela ukuthi ngiyanisanda kakhulu angeke nginilahle njengoba sengihambela phezulu kaye ngiyisele bhake nginilahle no njengoba ungenza into ebhlungu angeke asibiseli intembi ngokubi mina ngizobonga ngiyanisanda kakhulu always love you guys uyeke uMathandosi ke lona udam girl Pantsula girl yasho ola hayi mntwana before uhamba as iziki we decided to buy you something ngithengihleli nawe no manager wakho ngeva kuthiwa mina simthengele ingubo uyagodola sathi no as iziki asimthengele angasagodoli kulama nights nama night cruise ngoba ndiyasebenza kuba night shift asi respect abantu sithi night shift yes so mntana sithi ufudumali ngiyabonga sisami kakhulu ne always love you more come and give me a hug oh thank you so much guys and that was it for today a beautiful and a very short one I'd like to say do not forget to like subscribe and follow us write to us about anything sikuthathe neziki lakho tocela umhlaba wonke asikwazi uzazise that was the girl Strawberry and namhlanje besinomathandosi siyabonga and shout out thank you Poleng Media Production. Sure bafethu ngibona umudamkelo wona this coming week zabe sirokela let's spread this my cousin ngamna ngwe spread akene emlando bathi akene emlando mara sithola ke bathi uyakena ka last born bathi akena kuphi